Nay, nagadumay day ta suman ngay lutam si Katuyang. Ay, santa ka ba ilan ngay busan day ta ah? Nagko na ngamin akanan taya. Apay, santa ka nan. Sorsor ko. Adda nga tati gumatang. Ay, kad sigurado ah. Ay, agbanbanog ka laing tuya. Apay ngamin nga ununa amaya. Apay amaw. Pustaan ta tuyang. Saan ang magatang dagita? Sige, innakaw. Si kanti makaamo dito'y balay ah. Wen, Pakanam to dagiti tarakenta. Agtrabaho ka mo dito'y balay ah. ay, saan ka mo tamay? Ibusan ti paparamid kanyak tuyang. Ay, katun na. Ta saan ka mo't asumarsardeng amangan? Hanya, Aywan gayam. Inkanto man alaing di order ko akamuti kini kakaingaw. Taddan to aramidak akamuti kyaw inton maibus da ito isursur ka. wen, ngamnay. Ang mga nodapay nalipadam. Kita ma, nagatidugan ti listahan ti ipaparamid mo kanyak. Ay, kat ano sama? Ta saan ka mo't abak nang? Tauray saan ka kuman nga agtrabaho? Bak nang tupay kat agtrabaho. Si kanto laki dan amamirmiraaw. Manulaing mit nga iti matubom dita. Adayo ada dakkal ti tangdan kaw, iti may sangal daw, ngam ti tubaw. Sika, may ti lumabas iti paraangan may kusay. Sa dinaw ti papanam. Ijayan da Chip Kwarog, tatabadong. Nay, nakapurma ka pa'y. Ada ka di paparanyaw. Atindaram niya ka sa Regile, tata. Kay, ada pagluganan niyaw. Ti tricycle ni Chip Kwarog. Apay, kaya't mo ti sumurot. Apay mabalay, kusay. Mabalin mo taan, saan kay abisay? Ay, wain, sana kabisay. Anya oras nga iti papanyaw. Alas 9, tintext ni Chip Kwarog. Ay, sumurutak man, kusay. Agdigo saklaing, kin nagpilisak. Agawaan nyo nga rin Wain, ibagam kinikwaraw, nga aguray biitay. Anya ngay tala ko, marituyan. Suman, maray. Gumatang ka. Sagmamanaw, Sa nga pulo, ti maysa. mga alakman nga rod iti lima. Ay na, thank you, maray. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. Adtaw, maray. Adto'y matibayad ko. Ay, thank you, maray ko, anang. Awan anyaman na. No addaman ng merienda ala ko, umay naktulakwan Un maray, kamuti kumot, inton biga. Ireserbaan na ka. Un maray. Sigay, inak nga rodang. Tamapanak pa'y aglako di takabangibang a barangay. Ni, nagadayo matay. Okay lang, maray. Tinapatag, maibos to'y lakaw. Eps, at dakaon, kusay, kwarog. Nagpartak kayong tatabadaw. Ay, katwa na. Siyak pa'y laing tigunam. Uy, bagay mo dita boots mo Kanday ta maong jacket mo, tatabataw. Thank you, kwarog. Nangitugot ka diti pakit manin, tatabadaw. Wain, adda. Sakbay nga grubot tayaw. Nagpakada kakaday kininanatuyang tatabataw. Ungag paisaw. Nasabat ko ni nanatuyang nga gisor-sor-sor iti suman. Wain, nalpasay. Intiks ko itay. Manugot kaday. Ang mga nugurangin na kami ni nanatuyang lumamuan na ngayong kuyog da kay Jay Ilay. Ay, saan? Hapay ko mga agungit nga. Katawang mataramidag ijay balay may. No kasta nga raw. Agrubot tayaw. Tapnosan tayo amalataw. Kapitan, Kanya ti masapol mo maray, tay may ka dito'y barangay hall. gatangem man kitday, day tinabati asuman. Mano day ta nabati? Sa nga pulo a piraso laengen. Sige. Ay, aguray ka, kasla na babannog ka unay Un ata nagisursurak pa'y di takabangibang a barangay. Anya? Alang nga ron. Muto'y ta sa nga pula nabati ta meriendaan may kadagiti kakagawa. Ay na, thank you, Kapitan. Kumusta nga ay marituyan? Nalako tay suman mo. Ay, un maray, naibusan. Mayat Ay, adapay lakom nga ice kinday. Kayat ko timangan iti ice kinday. Nakapudpudo nga maing. At dapay mait, manugata nga maya. Duwala ang maray. Aw, adto'y tibayad ka. Sige, mabitla ang taala at ta skin day. Sige laang maray.
Adto yan. Aha, thank you, Maray. Makitugawak pa ila dito, ya. Sige lang. Awam mo't dakas na. Na, abay ngay, Apay, nakasaramat ti tawa ti balay may. Ay, saus, ang mga nurimwarmanan ni Badaong. nakitak mo takadwada kusip kan kwarog itay. Apay, sana nagpakadakan ka? Saan nga ron, Maray? Amam no sa dino tinapananda. Jak amu ah. Jak mo't dinamagan. Wait tayo, tataba daw. Huwag nga Rod, taro mabiin. Madamdaman tao, kwarog, kusay. Makisala tayo pa'y muda. Sa pagrunda kami. Itantan nyo pa'y laag, di pa nagrundayaw. Sana mapalain. Ungtan na kami ni Anggal, no saan kami nga grunda. Huwag nagpaisaw. 1 round lang ngayon, kwarog, kusay. Numalpas, nagawit tayo. Wayne, may sa round lang ngayon. Agtugaw kami paila dito ilikod tata. Urayan ka dito. Wayne, Ryan da. Last day to yay. Kasano ngayon day tao, Sep? Nalpasan ti 1 round, ngam saan pa imot nga umay ni tataba daw. Yung kaayabanan, Chip. Mabayinak nga karasubli di sangaw. Si kamot ang timapan. Oh, mabainak. Kumikita ni tataba dong dito yung nagtugawan tayo. Payapayak. Sige, payapayak mo. Ay, nagtalikod mo tala dahagaws. Nyamo datan. Munatan san, Chip. Sumarunong tulatan. Umuwansa. Ang tagilay. Sigurado ang makaungod ni Kapitan. No santa nga agronda ita arabi ay. Ay, anya nga ituyang. Nagsakit manin at ibagbagim. Ang nagbagkat iti kamuti nga isursur mo. Kasano mo nga main. Saan nakamot atultulungan ni Badong mo. At dakaw, tuyang. Ay, Kung nakidin nyo nakaturog kan. kit-kita ang maisagsaganak tuy lakok inton bigat. Agsaludsod ka pailaan. Sika, sa dino tinagapwam. Ijay ilay. Anya tinaramid mo ijay. Napanak na kiatindar iti kasar. Makitam day tang aramid mo. Imbes atulungan na saan. Taday tagbulbulakbol ti pangpangrunam. Kit anya kumaita. Manulang mat ngay titubom dita. Makmakan ngay laklakaw. Kasla sino ka nga agsasaw. Kunakon kay tagibas sitinak manal. Nagsapa pa'y laing. Rumor ka manay. Apay, paritan na. Apay ay akas na ti panagsungsungbat mo kanyak ita. Tuya. Anya ti karkarit mo ya. Lagi tayo sur-sur-sur mo amakmakan. Awan ti karkarit ko kan ka. Tiladya magustuhan. Kat ti panang tagtagibasit mo kanyak. Kit pudnumay. Nakababain ti kasta trabaho, tuyang. Mabalin ka day, ngagtal na kalaptan no awan tinasayat nga ibagam. Gapo tamang isursur lang iti makmakan ti trabaho, kastakan kanya. Una, ta nakababain ka. Agkita ka man mo iti disente a trabaho. Siya pa yun ti mababain ka nagiti gagayem ko iti kasta nga aramidan. Ha, nembag kanya ka, tapag sayatan tar aramidag. Si kangay, adda ka di maganab mo iti kabubulakbul mo. Marikwanang, addalakok akamutikyaw. Sagmamanungay. Sa nga pulo laeng maray. Ikanak man nga ro iti 5. Ay nahagyaman maray. Aguray ka. Apay akasla nagsangsangit ka. Ay kwa. Ay saan mo't maray? Hindi ka naglibak. Nagapa kayo kan ni Badong Mau. Ay, wan maray. Nagsakit tinakam ko. Kasanaw, ibain nagayam ti kastoy at trabaho. O, nayan day dyan nga asawam. Aglablabosan ni Badong. Ngamuray no kasta. Ipakita kan ko na. Nga danto pakakitaan ti bannog ko nga gisursursur iti makmakan. Kasta ti maya at mare. Saan anasaya at atagtagibasitan na ka ni Badong Mau? Nagdiretso akong dito'y barangay hall, Kapitan. Tawan mo tao, ije balayaw. Saan pa'y gamit ang nagawid ni Banang? Ay, anya tayo lakom? Kamuti kiyaw, Kapitan. Ay,
Sag mamanuti may samar, Sa nga pulo laeng, kapitan. Ay, kanak iti 15 pieces. Ay, sige, kapitan. Ah, Ay na, agyaman na ka. Wala naman na. Kumusta ni pare ba daw? Bulak-bul ka naman. Ay, jakam mo, kapitan. Aging gaita, masurunak ken kwa na. Kunamlan asino. Agbulbulak-bulat aramiden na. Di pa'y agpakada kanyak. Inton agaway. Day tamang tagtagibasit aramiden na kanyak. Ay, una yun dahil ata. Di nan samot amot aramidin na. Tagbulbulak-bulang. At to'y tigagatangin nyo, kapitan. Nay. Si kamot ti masabat ko pare. Pero aryo guway. Mapanak ito yan ti kumparay, paray. Di mo katulungan ni Marito yung nga gisorsor kadag iti laklako na amakmakan. Sapay nagdagsan ti awit na. Ay, saanin paray. Manula ang matitubo nito yan ko nga. Sa may isa, nakababain ti kasta trabaho, paray. Anya ko mati nakababain ba? Ay, basta, pare. Diyak kayat ti mangisorsor. Nakababain kadag iti gagayam ka. Kaslaplayan sis may dagita ginatang mautuyan. Wine, oven, kan mini ref. Nangalam nga iti inggatang mo kadag kita. Ay, kat di tubok mo ta. Iti mano abulan nga gisursursurak iti makmakan alakaw. Aya, Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Di ka mamata? kit no basit lang, matitubom kadag iti makmakan alakam. Wala, basit nga agpaisaw, ngam maor-ornaw. Anya ngay dahi na ikarga iti basit a box. Kasla cellphone samay. Wan, cellphone na ito'y badaw. Na. Padasak man mo't nga i-post dagiti lakok iti Facebook. Tapno day talamang i-deliver ang ti aramidag. Saanen ang masapul nga agisursurak pay. Apayakit kita anak matlatan si kabadaw. Kunak man numapan ka iti ayan ti kumparay. Ay, sana yung tuyang. Nakaamiri sa kaon. Anyat kayat mo asawan? Tulungan ka mangiluto kin mangisorsor kadag iti makmakan alakom, tuyang. Ha? Pudno ka day badaw? Yes! No kayat mau, uray siya kung ti mangi-deliver, no dati agorder kin ka. Ay na, agyaman nak badaw. Msigay, tulungan nak nga ruden amangi karton kadagitaw. Suman kan bananakyaw. Kalpasan na, inka i-deliver iti ilay. Ay, wain, tuyang. Uray ijay ilay, i-deliver ka. Ijay anti sukem, tuyang. Wen, iso at tulungan na kong tapno na dardaras. Asino tinakapila, kwaraw? Siyak, tatabadaw. Anya ngay dagita nakakartam ngay gamaw. Makmakan dagitoy. Mapan ko i-deliver, ijay ilay. Kat no iba inyo idi na itatrabaho. Ide, ang amita, sanay, nagbalbaliw akaon. Sa may isa, gapo iti daytoy at trabaho, kit nakagatang ni tuyang kaw iti oven, ken mini ref. Wow! Mayat nga rod ano kas tatabadaw. Sigurado adumakkel ton tinegosyo, tag tintinulong kayaon. San pa siguradaw? Ang sapay kumaa, tagpaiso na itangay bagam, kwaraw. Awan mo ti imposible, tatabadaw. Mala, lumugan kayo nga rudan, tay tulod kayo ni Jay Ilay. Kasta tatabadong. Imbes at agibasitam ni Nana Toyang, suportaram kan tulungam ketdi. Iti kasta, agprogreso ti biyagyo. Ay unay maten ko araw, nagbuntog kayon nga agilansa. Nayuna matitangdan may, tapno partakan mi ti agtrabaho. Naskan amalpas adagos deta ipapaaramid ko at tersina. Wanya, nayuna maun, tapno partakan mi nga ramidan dito tersinam. Sige man laangan, nayuna kung titangdan niyo. Kakadwa, partakan tayo ti agilansa! No saan akayat nga ibaga ni Marituyang no anya day ta ipapaaramid na dita sangwanan ti balayda. Ammo kon Mare. Gapo tamalmalpasan. Nagbit mo't tanalpas, maray. Adi gilaang itay, ngam ita, at dadiding kan atapnan.
Pinartakan gayam dakwarong tinagtrabaho. Ay awanan addan ka kompetensya ka tersena. Dakdakkel pa'y day ta atersena ni Marituyang, Mare. Kita ngamin ana imbag Kaabay ko pa'y ngaraw. Hanggang, anya ngay ngata, tiila ko na. Marituyang, apay nga umay kag sirip-sirip dito'y tersenak. Na tagidak semanain. Saan matkit day anya day tay sursurat mo dita? Ay kat dagitigatangak alakok mata. Na, kupkopyaam nagitilakaw. Tapno amok mata dagitigatangak. Gumatang ka matiti sa balala ko Di mo kopyaan nagitilakok. Sardinas. Eh, Tuyo. Asin. Mare, aglako ka matiti sa bali Agtal na ka man. Bugo. Ay, awanan na nagpapada tayo itilakaw. Patis. Ay, saanan nga mo dagiti ka barangayan tayo, nainat pagkatangan da. Agla ko matgaya man ni Marituyang. Ewan nga ron. Dakwarog tinangaramid iti tersina na. Ay, kompetensyaan na nga rodaan ni Marikwanang. Mawandakas na. Tapno damot pagpilyan dagiti gumatang Ay, no siyakla amay sa Jack amaw no sa dino ti paggatanga kadakwada. Gumatang ka nalaklaka. Wanan niya. Uray no kumarim no nanginatila ko na. Di pilyam nalaka. Ay, asino ngay nga takadakwada tinalaklaka tila ko na. Kitain to tayo suti paggatangan. Nagkapwam. Napanak gimatang di tatirsinan kagawad kwa nang. Anya ngay day taginatang mau jipaw. Sardinas, nana. Na, apay anapan ka pa'y lagi matang ijay, kat adamot lako ka sardinas. Nalaklaka nga mintila ko na. Ay kat ilakak mutin basta dito'y kayon agumatang. Mayat ano kasta? Inka isubli day taginatang mau, ta dito'y kantersinak agumatang. Sige, nana. Aguray kayo! Saan kayong agigintan? Saan kayo salang, Ay, sakpay to mo! Kagawad kwa nang. Aguray ka mamay! Nagimatang ka lang aron itayon! Oy, kung nagpasok, gimatangkan. Una-una kami pa mata. Umay ko nga ron isubli jay ginatang ko. Anya? Isublik dito ginatang ko a sardinas. Isublim matan jay bayad ko. Ay, bawal tayo isublay. Na, So, Kita aktersi na ni nana tuyang agumatang. Tanalaklaka tila ko na. nalaklakaya, Ijay. Wun. Iswa, ijay kayo nagumatang. Ay, intay mo din. Ijay tayo agumata. ay, aguray kayo! Tagat-gatangan yung ay! Nay, napandamot amin na ijay tersena ni nana tuyang. Sikan tumang amin! Nay, ngam, pudnumat ngamin analaklaka tila ko na. Si kagayam ti ag-duty ita dito'y barangay. Ay, wan, kapitan. Na, apay analading iti rupam kagawan. Talaga naladingit ang kapitan. Apay, Dayta ako, Marika. Kumkompetensyaan na. ay, ni Marituyang? Wan, kapitan. Apay akas jeti aramid na. Ilaka na unay tilakonan. Ilakamot, tilakom. Malugi ako na. Agbay tikwan ka. Ha? Tamay sa akto gumatang. Ay, wanan niya. Sige, kapitan. Mayat day tangain singasing mo. Agudong ka, antay. Apay nga apura ka. Ay na, sambutok man jay buy one take one ni Marikwanang. Ay, ang mga numay busanak. Kat ngay, nagado ti mapan aggatang iti tersena na ita. Ay, isugayam ti papanandag iti tattaaw. Wun, kwaro. Ay, mapanak mo ta. Ay, kat umay kan panawan tapay laeng daytoy balay. Kwaraw! Psst! Kwaraw! Apay nana. Umay ka man ditaw. Ada papanam. Mabit laeng. Apay ka day. Papanam. Iti tersina ni kagawad kwa nang. Apay di mo amo ti damag. At dabay one take one ala ko na. Anya? Nagado ti agpipila at tao. Uray ni antik at nakipilan. Buy one, take one? Una na. Amin ala ko na. Buy one take one. Isungay na haw.
Naibus na gitilakok, Mare. Ay, win nga rod. Imbag ta nakagatangak pa ay. Kanin reserbak ajay para kang ka. Ay, agyaman na kamaray. Ay, ne, kita ni Marituyang. Nakapanimid. Bye-bye, am. Nay. Awan sa mo ti uray may sa agimatang iti tersena na. Talaga nga awan. Ay, kat, agpampanunot mo't siguro no anya ti aramidan na tapno makalakaw. Saan na mabali na kopyaan nagitilakaw? Tay by one take one kaw. Amumutanda dya ako marita. Nalaing nga agtulad. Huwag nga rod, agsasakar. Mang panunot mo tayo ti sa balay. Kapitan, Eh, di mo ko naan, amapan kamot gumatang di tatersena ni Marijuana. Una, mapanak gumatang iti muma. Adamot lakok amuma, kapitan. By one take one tilako na. Unay kamutan, kapitan. Dito'y kamutan tirsinak agumatang Ay, amo maray. Mang panunot kay tiwagas tapno maawis mo dagiti customer mo. Anya ngay nga ta. Nungay agbay one take to ka. Malugi akmutan, kapitan. Ikam ngamin iti flavor na dagiti lakom. Narigat mo't atikasta. No kaya't mo nga dagatang iti tirsina. Surutem timbaga. Papanam, Chip. Mapanak man gumatang iti muma. Ha, ijay kan tersena ni Nanatuyang agumatang. Diya kayat ijay. Nagngina tila ko na. Ijayak tersina ni kagawad ko anang. May mayat jay lako ni Nanatuyang. Jak nga rod kayat ijay. Inkang amin padasan ah. Payapayan na tamot ni Nana Tuyang. Sikati payapayan na, Chip. Isu nga ingkan. Umay kan akwaraw! Darasam! Payapayan na. Umay mo padasan da ito'y mumaalakaw. Jak kayat. Ijayak tersina ni kagawad ko anang agumatang. Di mo kayat da ito'y adda flavor na. Anya? Agpili ka ano anya ti kayat mo a flavor. Uy, mayat sa. Wun, talaga amayat. Iso nga agpili ka no anya a flavor ti kayat mo. Strawberry wano avocado. Wow. Adda ka diti chili flavor? Ada ah. Uy, Sigay, ibagam kin ni uncle mo. Ad ito'y tersinak ti gumatangan na iti mumana. wow. Flavor muma ko naman. Gumatang kayo iti mo mga adda Ni flavor Marituyang wadaychay. Anya nga tanjay pukpukaw na di tatersena na. Aguray man, taalingagan ta na imbag. Itay pa'y laapo manok kaw. Umay kayon gumatang ti mo mga adda flavor na. Nalakalaan. Na, Mumamot gayam ti ipokpokaw na. adda ka no flavor na. Wen, Maray. Adda flavor na amo mati ipokpokaw na. Strawberry. Awanan, Maray. Chili flavor. Naabakak manan. Sapay adon ti mapangumatang iti muma. Patinsamot ton ni Kapitan. Mapangumatang. Ay, wen. Ay na, nagaduda na mapangumatang. Apay ngay Nanatuyang. Naibusan kami matan kan ni Kapitan itilakom a flavored mo ma. Nagbiit nga rod ana ibaws. Reserbaan na kami kuma. Sa nabalay, kapitan. Taagurderak tumanan iti flavored muma. Kaadwam ton nana. Una, gulpyek ton para kin ni kapitan. Padasak man ti mapan gumatang iti tirsina ni kagawad ko na. Ay na, kapitan, saan kayo ang mapangumatgatang dita? Apa ngay? Kat no agbubuot dagiti lako na. Pudno ka di dayta, nana? Wan, agsakit ti tiyan nyo no kaninyo dagiti lako na. Patsenda, kapitan. Amin alako na, nang runa dagiti tinapay, ay sos agbubuot damay. Dito yung mantersinam ti paggatangak iti tinapay kagawad. Wana,
Tay di kalman ka di ta tersena ni Marituyang tigim matangam. Ang dagayang flavor jay lako na amo ma. Chief! Chief! Aw, Adan sa manin agugulaw. Awan, kagawad. At dala umay ko ibaga ka ni Chief. Ah, ha? Anya day ta? Uray agdengdengag ni kagawad ko anang. Ibagaklatan nay, dakas ayan no mangagkaw. Ibagam nga rutin Chief, saan ka kanon agumat gatang itilako ni kagawad ko anang? Taagbubuot dagitilako na. Ha? Ha, nagkunamat iti dayta? Ni, makaungatan ni kagawad ko anang. Sino nga mitin ng ibagaji pa? Ni Nana Tuyang. Ha? Aniya! Pudno ka day kagawad. Aguray ka man takita ka na laing dagiti gatang at tinapay ko ma. Ha, Ang mga no agbubuot nga agpaysa. ay, Tulungan kan amang kita, Chief. ay, Sanan. nay, Tapno tulungan kan tumat amangan Ha? Nana Tuyang. Hmm. Adamot ibagbaga ni kagawad ko anang. Anya day ta nga ibagbaga na. Dagiti kanulakom. Kateke. Ha? Kuna na day ta? Won. Kaibagbaga na kada kami kani Chief Kwarog. Imbaga na idiadda kami ijay tersay na na. Anya? Agoray man. Ne. Ay, Papanam ngay nana. mapan ko ireklamo kin ni Kapitan. Tapag sasawan naman day ta kagawad na. Paikat kaw, kas kagawad. Masapa ka mapan iti barangay her. Pagsangwak man da Marituyang kan kagawad ko anang. Ay, asino ayaman ang tinagreklamo. Ni Marituyang. Agpinpinir di damit. Kasanungay nga ron apagkapiyaam dagijay adwa. Diskartin to na. Ay, katno permi ka no tirurod da iti tunggal maysa. Sakti makamo. Pagkapya at idaadwa. Lapdan na Kapitan. Tatalaga akamatag tiro pato'y kasangsangok akagawad. siyak tilapdam, Kapitan. Tamadanog ko dayta kumarek. Na, agtal na kay manadwa. Sisasango kayo kanya kasta ti bagayaw. Rumispito kay mut uray italaing. Naglaing ngamin amang perdi dayto abaa. Nangagmaw, Kapitan. Si sasangwak ngam kas na tibagbagana. Ha? Imbis nga aga pa kayaw. Agsasala tay kitday. Tanong maikat ti sakit tinakam niya, ha? Jupek! Apay, Kapitan. Music man! Anday tan, music. Agsasala tay manatalo. Pakpakawamat, Na. Ay. Sigay, partneran nakman, Kapitan. Ay, una. Ay, umay kamitan kagawa. Pumangit ka, no, kusi-kusilap ka. Umakan! Awang ba partner ko? Ay, siya ko na kagawad. Agsalamot, dagiti awan asawa na. Sige. Napay nga ipawarwar mo da ito'y tirsinam na natuyang. Ay, kababain nga men kini kumarik ako anang isulatan taglako. Di mon kayat akong pitinsyaang. Saanin ko araw, kuna ngamin ni Kapitan. Asaan arumbang agkinumpitin siya kamay, tagkumari kamay. Sabagay. Jay laangan kusina mi amarmar ba ti ipatarimaan ka? Sige. Ala ka kadwa. Partakan tayo awarwaran da ito'y tirsina ni Nana Tuyang. Tatarimaanin tayo ti kusina da. O sige, patakan daw! Sigay! Tanayunak to kitang ganyaw! Ay, Nana Toyang! Respeto iti tunggal may sa ti kasapulan. Tapno maliklikan, tisan apagkikinnaawatan. Marikwanan, agdamagak manlaken ka. Agdis-display ka dagiti ado alakok, Mare. Di nakdisturbuan. Damagak laeng no adda ni Kapitan dita barangay hall. Apay ayasyak ti pagdamagam. Jak tupay simsimrek dita barangay hall. Mano alawasan. No kasta. Si kajay bagbagada akagawad asala sumrak numapan na alaen jay honorarium na. Anya? Mapan kumanla damaganan kinikwaraw. Papanam Nana Tuyang. Nagsapa ka man na. Mapanak dita barangay hall kwaraw. Adda nga ta ni Kapitan. Nagsapa na pa ni Jay. Tadasisyon da ita.
Ay, nasaya at matnukas ta. Inaldaw kan sa mo na mapan iti barangay haul. Ati umupay dagiti daduma kakagawad. Ay, talaga sa anak ama-uma ama pandita barangay hall amang singer kini kapitan. Panagkunak. Awan pa'y pagbayad na ken ka. Mapanaklatag singer. Nabayagan jay utang na kanyak akukod ti baka. Ken ulo ti babaw. Oy, kunak man no binayadan nan. Saan pa'y? Isulangan ti saan pa'y anakabayad kadagiti pinautanga. Amok ka, umay ka manan, Maray. Umay kasingiran, kapitan. Magpaikan ka, tainal daw ka nga umay dito barangay hol, Maray. Dagiti nga, daduma kagawad. Umay dalaang no, da honorarium da. Ay, amo ka, no asino dagita akakagawad nga ibagbagam, kapitan. Kayat nga inaganan, Nay. Oray, amo ko, no asino jay maysa. Maray, pasensya ka tawang pa'y pagbayad ka. Ay na, kapitan. Agbayad ka mutin, Awan nga, Rod. Mala, agsubli ak tumanan, agingga, ngagbayad ka. Ay, naanos ka nga subli-sublay. Apay, di ka mabambanog. Ay saan, kapitan? Agingga, adi ka agbayad. Naa. Sa anak ama-uma, ngagsubli-sublay, dito'y barangay hall. Maribanan, amum ka di jay ibagbagada akagawad. Asala sumrak no mapan na alaan jay honorarium na. Ado damat akagawad. Asino daya? Ay! Pugtuam no asinaw maray. Ipapugtumpay laang mat. Ibagamlatan Am-am mo maray. Mo. Wen, jay la negosyo na tas asikaswan na. Nay, kaslaam mo kon Jay laglaklakaw tar aramidin na. Am-amom day ti akagawad, uray jakda kamaten. Ibagaman, dagiti daddo mapay apakabigbigan kan kuana, maray. Negosyantay. Aha. Baa. Kaslaam mo kon Kumarim. Ammo kaon. Kun na kun kahit. Aw, asinaw maray. Ni Marikuanang. Exactly, ha? Imbag pa'y nga rod kanyak. Tainaldawak ang mapanigay barangay haul. Ngam iso akagawad. Ha? Pulaus! Kwarog, awan pa'y damag no kaano da nga itad ti honorarium tayaw. Awan pa'y mate. Nagbayagan ngay. Pagurayan da tayo man itinabayagan. Damagag tuman kini uncle kao. Damagam to tay bagam kanyak no kaano nga itad da niya. Apay nga minadi ka sumra kay barangay haul. Tapno si ka na mismo timang damag. Sayang lang ti oras kaw. Aglakwak langan ha. Sapay nagado ti gumatang ita. Iso nga ibagam tulangan kanyak no kaanaw. Tay nakto magsweldaw. Apay akas na ti panagkitkitam kanyak, marituyang. Saan kan sapay matanapan nag-duty, maray? Ay na, ado dagiti kakagawan nga agjute. Kay jay duty ngay. Mapanak tulat ta, ano magagutak? Amo maray, siya, inaldawak amapan ijay barangay haul. Akat, feeling kagawad ka nga rod, ano kasta? Imbag pa'y kanyak asan akagawad ta inaldawak amapan ijay. Kawan ata feeling ka nga rod. Ano ti padam ama feeling dita? Tilay si istoryaan da. Enteng, kaano aya amaalayo di honorarium yaw? Ay, ururayan minggam awan pa'y matdungo. Ay, awanan ti igatang ta iti bagas. Barang adan tayo alawas. Iyawat mo to adagos kanyak Sikat ti pangyawatak. Katwan Ada aya sa bali apang iyawatam. Yawat ko kumakan ni Marituyang. Anya? Tapay. Inal daw nga umayagsinga rin di barangay haul. Kunak man no nabayada mo dya utang mo kan kuana. Ado pa tijak na bayadan. Ay nakababain. Sikapay akapitan ti ado ti utang na.
Mapanda ka pa'y singsingiran ije barangay hall. Iso nga ron nga agbayad akon. Tadyak kaya tin na makita ti panagrup-rupan ni Marituyang. Ay makauma, sumanubli. Sa pa'y nagpuno iti kuritrit di rupa na. Hish! Ay kat agkurat-reten ma-stress gapo iti kasi singir na kadagiti padam anatiwad nga agbayad. Jeep, Oh, apay. adda agasawang agpinpinungot ije purok dos. Kay, apay nga umay mo ibaga kanyak ngay. Amo mga agpaspasada Sino nga iti mga nawa? Di mo ka di amaw, asangkop ni kagawad kwa ng tipurok daos. Di iso ti ayabam ang mga nawa. Kat no ije sangwanan ti tersena na ti pagpinpinungutan dia. Angam, saan namat ida nga anawaan? Anya nga ti araminer na. Buybuyaan na lang mat. Aguri ka, tayo nakibaga kini Uncle Kang. Nalpasan ti pa nagpimpinungot na gitagasawa dito sangwanan ti tersenak. Hiso pumanaw kayon. No saan kayo ang gumatang? Kagawad ko dan. Ay, sayang, kapitan! Di mo nasangputan dagitag pimpinungot nga gasawa. Nagmayat abuyain. Kasla pelikula. Kanya nga ti inaramid mo. Kasi ka ti in charge dito purok dos. Anya kumat aramidak ngay, kapitan. Awan may saak mo lang kadagiti nagbuybuya. Naganawa ka kumaata binagbaga ang paida. Ay na, makamuda mo iti bagbagida. Dahil ito'y tirsenak, tasa si kaswag. Una kamitin. Kaslawan bibiyang mo, iti barangay tayo. Ay na, kapitan, agpapada tayo lang nga opisyal nga gururay iti honorarium. Kano aya nga itada? Dadangan nakman iti pagdigos ko, banang. Agdigos kan aya. Win. Ay, nasaya at matno agdigos kan inteng. Makabulan san asaan ka ang nagdigdigaws? Saan laday ta? Agdigos ak. Ta itidan di honorarium mi. Ay, kat nasaya at ano kasta? Ay, saan ko maamaamuan ni Marituyang? Tapno di naksingiran. Agbayad ka nga minan. Bayadam aminan nga utang mo kenkwana. Huwag man langan. Tapno saan nakaasublia-sublia ni barangay hall. Ipakwentam dagiti utang mo. Tagbayad kan. Yan na to yang. Mayat madlang ti porma. Nay, mapan kan samot agaraw. Saan? Saan nagpailangan mapanagaram ita? Mapan mi alangin ti honorarium may. Anya? Muray ni Uncle Kau. Indadangan niya anti iti pagdigos na. No kasta nga raw, inaksingiran. Wan, mapan kan na. Tapno mabayadan nanti utang na. Kapitan, nadakon. Ay, nasapa ka. Ita lang ang makita ka dito yung barangay hula. Ita ka lang amin nga umay. Umay kumanalaan tayo honorarium ko. Nung sisyo nawan ka. Kastamat no the meeting. Awan ka. Amumatan, kapitan. Busy iti tersenak. Na. Uray mo sika. Busy ka mga agbangbangkag. Sumsumre ka klata oray busy ak idibangkag ko. Hanya nga tanga oras nga itad dati honorarium. Na. Agapapura ka? Una tayo naglakon. Ay tumulong ka pa dito yung barangay hul. Tado tayo trabaho ita. Umay ko lang arodalaan tayo honorarium ko. Ado mo dagiti pada kakagawa da tumulong kan ka, kapitan. Adda pa'y dagitay tanon. Kapitan, agbayad kan. Ay, wun. Ay talaga nga agbayad akon. Tani, itay ka pa dito yung barangay hul. Talaga sa anak apumanaw, aging gaadi ka agbayad, kapitan. Nikagawad ko anang, idinaawat na ti honorarium na pimanawin. Ay, saan kanya, kapitan? Numaawat ko jay bayad no, dito yakpay. Apay ngay? Anya pa ti aramidom dito? Ay, kat siyempre, makikapiak pa yan. Na. No agpakan kayaw, makipanganak pay, hay! Nasingir mo matlaang ni inteng, Maray. Wan maray, binayadan na amin ng jay utang na. Nasaya at matno kasta. Tapno saan ka nga agsubli-subli ije barangay hall. Una, makabannog matag subli-subli ijay nga inaldaw. Ay, kababain pa yan kan ka, Maray.
Dento pa'y mabain ni kumari ta akagawad. Asala sumrag numapanagala iti honorarium na. Aywan anya. Napuskol mo ti rupa day di ako mari ta akagawad anya, maray. Wen nga raw da. Iso nga enton maminsan. Enton pa nagbubutos manan. Ha! Jakton ibot-butos. Uray siya. Saanan? Saan mo't ama pang namnamaan iti barangay? Iso mo't timang namnama iti barangay. Isumait. Siyak tulatan ti ibutos mo, maray. Anya. Sika. Wun, maray. Angam di kag tagtagari takumandidato aktuman mo't kas kagawad. Adamat gayam plano, maray. Ay, katuan Kaano pa'y day ta plano, Marituyang? Kabayatan ti panagsingsingir ko kin ni Kapitan. Naamiris kaw, akayat ko ti agbalay akagawa. Unak man nung nakabayad din ni Uncle Kao. Katuan mo. Apay nga ron nga karasubli ka dito'y barangay haul. Ay, kat mapanak manin agpautang Ha? Umutang manin ni Uncle Kao? Wen, pautang aklata ni Kapitan. Uray no natiwod nga agbayad. Tapagkapkapin naklata. Imbagsi ka. Nagagit ka pa ni J barangay haul. Wen, kwarog. Kagawad tubi ko naman. Anya? Ibutos na tumata. Ay kat, wana. Ay sus! Nagmayatan no kasta kwaraw. Adan may sa abutos kaw. Wah! Kapitan! Ada akmanan! Apay nga da ka kat nakabayad ak matya mo ka. O may kamanin pautangan, Kapitan. Na, anya? Wen, mayat kiti umay dito'y barangay hall nga inaldaw. Tada libre akapay. Mayat sa talaga si katagbalin akagawad Ay na! Da, Ay, pudno day ta, Kapitan. Adakit plano. Aya? Katuan. Is, Tangay saanan nga interesado ni Marijuana nga agtrabaho kas kagawad. Siyak tulangan. winsa Ado ati maaramid ko apagsayaatan ti barangay no siyak ti agbalin akagawad, Kapitan. mayat sa Anyat gatangan. Sa anak agumatang kagawad. Umay kula ibagakan ka nga addan kasukat mo. Anya, Saan da kan akayat akagawad dito'y barangay. tapay. Ammo main. Asika ja ibagbagada akagawad. Asala mapan ije barangay hall no mapan naalaan ti honorarium na. Adu kami Sika kano ti kakarwan. Anya, Isuas anda kanton nga ibutbutos. Ninanatuyang tulangan. anya ngay tamo na ija kumarek. Agsingir lang matitipautang tamo ng aramidan. Wen maray, nasaysayaat no si kalaangan tito maray kas kagawad. Kunakun kay. Uray sika, day tamat ti ibaga maray. Nagagagat ka nga adayaw ngam ni Marikwanan. Talaga mo nga main. Naalalis taw nga agsingir kan agpautang. Hey, suportaran dakto mare Awan! Malay tarugya kong tagkampanya. Na. Mapan kagkampanya na talaga. Wen maray, ken paibus kong dagito'y pautang kaw, ken agsingirak payaw. Awanan, kagawad. Anya tawanan ko araw. Nagadutila ko kakit kitaam. Kompleto dagitila ko. Awanan ti mangibutos kan kayo itong eleksyon. Nagkunamot kan ka. Kano kapigpig sa akpay laang diti barangay tayaw. Agpada kami kan ni Kapitan. Saan nakakanon na suportaran ni Uncle Kao? Ay, di ka kararami diti saw. Jackpot chenday ta. Uray da kami atanaw. Pagkay-kaysaan mintisan amang suportakin ka. Podno day tamaray. Siya kong ti suportaran da. Tuyang for kagawad! Ha, Tuyang for kagawad! nay. Nangag mo maray. Ala kwara, gusto ta iriserbam day ta apok kaw mo.
inton agkampanya. Wine kagawad tubay. Si madot ka ngaminun, maray, kat siyak tigim magat. Di siya konti mang sukat kon ka. Aniya? Maminsan pa inanatuyang. Tuyang por kagawan! Tuyan por kagawan! Ay! Tungpalam ngamin ti sinapataam at trabahom, dita barangay mo, kagawad kwa nang, tapno sanda ka asukatan, dagiti ka barangayam. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengag